bread, Sam George. Who mutase team bread, what? Who yasa Polytank, Sam George? Who yasa Polytank? What to say Prit, Sam George? Who yasa Polytank? Who yasa ni yapon piumu, Sam George? What name say Rama? Who nyansa? Kope nyansa, Sam George. So what was your penny? Kope be able to penny no show nyansa, Sam George. Who nyansa? Wonnim nyansa Sam George enyansa wakofiku ani cheso ni nyansa Sam George ko pefie nyansa ne fa bobra abusia se masabo we a home match o me the home match de manage ho manage home na obakai se anopa na beka kire se o matena se abusia panyin and this abusia panyin matena se as a misiasi efie ntokwa bi aye Sam George and NDC TikTokers abusia ye nyansa obunyo o yenso bunwe baby aduru nkwari ekobunu mu asem no ekobunu mu attack ya NDC Portia e dia begu Sam George so no menu mboni ya Sam George e dia NDC Portia asasu yeso be man kire mu no akire wadwen ama me e wo comment section I Penyah block media mess was any dey mo obe like video no other my subscribe button so na be click notification icon no latest update na be kire wadwen dey ama me e wo comment section mess so basfa no wa share for so anya bi ahwe mame fa brekuma bi enwishi mame konadu our Woodbridge, Virginia, USA. A happy birthday to you, sweet mommy. She's part of the Penyah blog media family across all social media handles. Mama, we open my children. Through day one, oh, whom me up with so we're dimechi me for her no same. Me for her no same. Me for her no same. Yami shira mommy, uncle, aye. Nyama yinchire. Nyamina na mu anonko te Kwasea bi 10 years every day so. And for my count there, Yame, a shroud, be my happy birthday. I did be our piano, and ye, almost setting up a energy, a woman, or you free and lay a sign in concerning but 2 women on her so Elmo home by a brow will be my so. A year, Juma Abahe Ebusia. Now let's go to the story. Abusaka, Anapano. Anabaka will say, and this is for the woeful. Nina, ye, conference as an organizer as a omiti content creators, just like TikTokers. As according to some of the NDC appointees, said there be Adia Sam George and try if we say, I was saying, or free woman. I was saying that Sam George invited NDC TikTokers because almost Sam George free woman. Hey, they are not NDC, they are not full soldiers. They don't communicate in favor of NDC. And a sim was saying, Anna Sam George, echo free woman, say, Omo, Anna Omo, Emesiano. Why, Sammy? Why? I'm going to say there be any sponsor can say and try every say. Any NDC rally, and Sam George organizer, omiti creators. A do you say a creator and come invite you. But on this issue, no, I know we will be any with the SC. NDC Portia, the go quapa will your lie. Now, and some pa. And when this Portia no more, all the country Sam George in a dear. We say, Adia Chine, Nessie Alpha Yoku, National Security Council. Hey, IGP, Yamfa Ghana Police for the Bia Unquachi, Unquachi, NDC Portia, Padia. Let's a Ghana hand on the Surubi. Yes, selective justice. Monsieur Minister of Communication, Mama, Sam George. Sam George. Hey, Sam George. What can I say? Quote tal, Sunia to Domo, Sam George. What can I say? Quote tal, so near to Domo, Sam George. What can I say? Nyansa ni se wako suku. Nu kita certificate akesie. Nu kita degree akesie. Ni ne upati hapa power. Ni ba ma minister. Sam George. Wona na anu ne TikTok esefo. What to ben sa freba uni beshiem. Ni wanti man fre NDC TikTok abienti mama na mbetenampi. Na Sam George mbesembu sa say. Wonnim say media na yewom no. Wonnim say o NDC fo wa TikTokers fo ana. Ana social media na yewon Sam George. Wonnim NDC ni bi o social media Sam George. Wa NDC fo ayo social media ye du ho ya papa Sam George. Wa mi Kwasea Polytank ma du ho ya ne Sam George. Mpesa nka cho se sa wonni nyansa. Se wonnim nyansa. Enkasa ne osi to onsa frɛ TikTokers fo no. Ba TikTok ye be de se bentu Ghana fo kana. Won kura dwene no nkura dwene sa akura mo na dwene. Wutim frɛ nkurofo Kwasea official ne baba keka.
ba sabi betima kasetia John Dramani Mahama di John Mahama atam egu John Mahama hufi ne wo Sam George wetima to ben on sa frebe MPP fo no abe wo social media be wo TikTok wonom no wetima to on sa ato won sa frebe ama be ne TikTokers fo mpayifo na kosia Sam George wo frɛ MPP ni bi o TikTok ama na kosia wo TikTokers fo na wato nsa frɛ be Sam George uni nyansa pefie nyansa se panyini no fia pie kwa abonten ko pebi panyini fa ye wabusia panyini Sam George wunso uni nyansa nti wunse obia no hio wunse uni nyansa wonyuma na wo kasa na wonyuma chese niema wo beye ne bgan ye wunse wunya nyansa ni NDC ni bia nka mi Kwasea Polytank Sam George I put to you so wunya nyansa ni da enu minister ni na Sam George enu minister na wo ye eni sa wo minister na da so Sam George wuni nyansa se wuni nyansa obi atimatena social media akasetia John Dramani Mahama da se wo hia TikTokers mpanyimfo abefri akwantu ma aba oman Ghana obi adi John Mahama tenda obi akasetia NDC da obi onu ye geni kwasi official wo utinto nsa friend mani behia TikTokers fo mpanyimfo chese Sam George ya ye wo social media no NDC fo mu ye ye ni yenye bia mamo bet NDC fo mpanyimfo mu hu se ebeto da munyi hu se sene aboadua anka na ntwe tu na nka konfo nsam Sam George woni NDC fo mpanyimfo bi no ma ye mo styles Party ni ba pa wan NDC fo ya ye wo social media bebreja videos ye maybe Kwasea Polytank social media nteno me madwuma ne se me ye social media mo madwuma ne se me twam videos a building page anya NDC ni me building page ma NDC but ebeto da no na mu hia ni pase be di panyini bi atam be gu panyini ni hu fi wo be hia ni pase ni pam be defend panyini no mpanyimfo no munkrofo a modi batwa mo ho ahia ba mu panyuma ma be mo abusiafo ne mo yira ne mo mma ne ma munimba mo ne be mo de mo sa benku ni fedi dia ye enkrofo ma ya ye wu adwuma aye campaign 5 years munie ene madane mo tia ma yete sane amuni nye mu panyuma ma enkrofo na aboa kokosachi ode ne Kwasea penyini nche Sam George wunim NDC ni bia o social media ni NDC ni bia o TikTok na NDC ne baba power NDC ne baba power Sam George enya NDC communication ni ma NDC ba power o enya NDC na ye Ghana for attractive o masa na MPP fo ho afunu Ghana fo na sane ye se tigina ye wo social media obi a woni followers wo social media wo ye followers ni nkrofo ye kansanche ba betie no ni baji ye nu nkasa tu nkoto abama John Dramani Mahama me kai se mu dem Sam George hu nyansa bi be ka kire NDC fo ye wo social media se ye nsi fem ye free social media ni ye nkwa grounds na sam time ni dia Sam George wuti nkwa ka kire ba be frɛ be na anu MPP fo se be nsi fem ni be nkwa grounds nkwa ye campaign Sam George wuni nyansa nya sa issue ye man kasa mi ni so wuni nyansa sa wako school ni nche so wuni nyansa wuntimi betena ministries wo embe kan che so ye minister ntimi Kwasea Polytank manim me hu yo bre no ne ma wo beye no uni nyansa wo fema mi Kwasea Polytank nim unyansa wo fema nhia wa hu Sam George unyansa wo fem se wo start ye sua nyansa ami se wo ye gay because Kwasea official tima be di John Dramani Mahama tender obi onu ye gay ni dini wo gay record book Sam George ye wo position tu wani tasi gay for so e ba ni sen Kwasea official ye gay Sam George na de TikTokers for paying for what on sa from be betua Ghana for ka went my friend this TikTok bia went my friend this ni bi on social media Sam George Minister of Communication wo friend people ni onu ye gay and di John Dramani Mahama tam Sam George enka wakoma what it ha wo dia montina tira mo office woni mu nidi ne montina se e we NDC ni Penyah se NDC fo na be wo social media me ka kire o bia fa no adwene betu be de bani ahwem enya wadwene se kwan a yefo aso ye ne 2024 yi we NDC panyini bia ye Ghana mampanyini twani yes ni bia enya wadwene se bia beku ne ho bia mu because bia ni wo beku ne ho ama mu bia mu
because me Kwasea Polytank anti ye mu ye kura nka ma wu Kwasea wuo adwumaden ni wu adwumaden amaya ma NDC no masa mo party ni papa mu nim bia o mo pepe bibi ntra ma ni pa dia nwene no Sam George se wan hwe ye nsua nyansa kona ndo be fa so social media hano. No mercy for the cripple. No mercy for the cripple. And NDC for your social media. Obi a build the page. Yeah. Obi a build the page. Obi a build the page. Mami bi na se won DM na ba Portia and campus or ya advert mam. Na ndo be signboard. And so politics. Ai. Se won. Wa yes serious. O wa broche. Ni shop bi Kumasi shop kase. What you say? Enti NDC for ampa for kwana mafa so mu treat social media for mu hweye. Mo dan mo chi se mu ni nya ebeto da no. Se na ebesi adan mo ya chidi ama mo be egu mu hu fia. Obi anu obe defend o da. Wan se na ye ba power data boarding pa data boarding. Sam George data boy ye den. Wonya se resafo bi beka wo. Wonya adwuma bia Sam George uye dwe. Ukura wani nsadwe Sam George. Uye dwa ya homaso. First betwia wo ka no ni bentwia NDC TikTok biaka wo enso hu nyansa team be ka se yensi fem nkoye campaign yesi fem aye dan de party na bapa wa wo shot ayi ba TikTok ye ba dia be free akonto ma ba ne de wanti man free NDC TikTok bia Sam George wonni nyansa sua nyansa wo se ma wa buku ni pate se wo Sam George wo dun se wa vie tese ba wo to wonsa frɛ be no be ne be ye ni pattern ya sacrifice ye adwumaden ma party we NDC ni pa yina botan mudre na John Dramani Mahama de ne ye de yansa to samana duanim ye pe ye mpo ye bedi ye wadene sa John Dramani Mahama ye adwuma 2016 o ye adwuma pa NDC communication for antimam mo ho dawuro no eni nti no lusu ye entu ye NDC ni pa yina ye wadene so ye adwuma nti mu ni problem na ya mo ho dawura u communication no kotena UTV adun TV 1 hour u NDC communication ni obeba social media betu omra no mi Kwasea Polytank anya popular chain no as do kasa okonye one kasa aduru hefa ne kasa aduru hefa omra mi Kwasea Polytank kasa na ejata ye kira abetu mo social media u NDC ni panyina boa ho ba mu panyuma ma be mo boa be no mo nche be kona be fa so ye videos mo nche be kona be fa so ye campaign mo nche be kona bebe gumu ho fi wo social media no so a bebe defend mu na nya sa ade ya mo de mo sa be gumuti ai ya de ya mumu na bia boma ne ya nyemo wo Sam George wo ene wonni munyijimu etimfre bi jan NDC TikTokers for ya ye wo media Sam George wo be so che so nim Kwasea Polytank wonni sa dwe wunyansa dodo badu dwan Sam George geni minister uye geni Sam George uye geni Kwasea pa unye geni a nka Kwasea official wuntini Kwasea ataf unintini ni Kwasea ataf intafre Sam George uye geni papa ni ya uso ye minister of communication unnyine NDC youth NDC mabra yo social media ho Sam George se na ebesia matum ye no ko be ko boot for boot e wo social media Sam George fie wura ntu akramo betu ube hu kwanya mi Kwasea Polytank personal ade ande be yo social media we disgrace ye chese we guye ni mase wumuye wo de yanum aye fem wanim sa dwe Sam George buku nipa wonni nyansa ko bia busia panyini mane nchiro nyansa because nya wo ye so ye nyansa ni anka wo nya sa ade ne da ye wo school nyansa ni ye wo fie nyansa ya Sam George emre na du se ko pe fie nyansa se bantetiw ya ko pe fie nyansa wo pese wo nchire sen chese ye nkurofo ma ye ni nyansa ye nyama busiafo ye ni nyansa ye moa masa Sam George China obehu social media ho China obehu social media ho what is na anu NPP aka say NPP for the ema be lusu ye na NDC for ni age TikTokers for ya age social media no so afa bentimen defend me na we NDC ni panyina ya wadwene se Ghana mampanyini twa ni yes wie no pebi ande aboa ho because tese unkrofo na betwa hu ahia wo tete be ma be kona ye be fa so akasa bi ko be di watema eyesi yesu ye be di bagumi atem bi ma be hu you politics atemwom na wo Sam George China wo be hu ni abeka cho so politics atem bi anim no ni ponti politics na onti ase politics apono politics na apono atemwom politics atemwom enti wo Sam George you very careful sua nyansa Ghana mampani John Dramani Mahama kasa kire Sam George ogu wani mase
ye dia mini nsa woni ho hwe pesa wo ma wo ba Kwasea Polytank matena social media good 5 years nya ya adwuma ma NDC na Sam George na ngo Kwasea TikTokers mpanyimfo se membetua Ghana fo ka no entima friend this ni bia ama ye nhia ni bi akofre MPP ni abranti abefriend Kwasi official di watenda cassette ya oye geni na nsa Sam George geni nti sa anya ababa bi na afrebe Sam George we are papa Sam George we jiwa mam na bo nkona do be fa so social media me so ye nyam krutu duma ye nyam wuaduma na binim beti hwehwam de masa monkey de we gbagu the chop wo social media ha donyame ensi Sam George bua ho pass na mesia matcho no wa ma hu se wuni nyansa nka wo nya de ye e ba ne se ya no ni se wo social media wo ka che se ye mfi social media nko grounds wo be ye communication minister kwa e pese oba nka be gada nipa masa ye wo social media de ni ahwemu panyimfo ye de ni ahwe bia suban e be duru 2028 no wunti metutu anu ma hu bu se ye de ba abo ni ye be ka bia su ne ban e wo social media na kire Ghana fo Sam George wuni nyansa suye nyansa uti nkofre Kwasi official no di Ghana mampanyina tenda ejaba wumi o wadi John Mahama tenda wa boda wuni nyansa Minister Sam George John Mahama be ye duma wukura ni wagunani mase wo so no wonya hwe eno ba ye osro wusu jo so osro wusu nya bi data boa ye de wo ba ye data boa ye de NDC ni pa ni be ne check se nkura ya wo social media bi ato data nkura be se be wo phone se be mo check sa masa party ni ba pa mo ne mo yire ne mo mani didi o mo nwini bia ho muti medere ye be match mo social media ho ne ka ne kire Sam George dina ye na bo nkwan ya no be fa so social media ne so team bread Sam George wo motese team bread what wo yasa Polytank Sam George wo yasa Polytank wo to say preach Sam George wo yasa Polytank wo yasa ne ya pump mu Sam George wo nim se wura ma bua wo ni nyansa ko Penyah Sam George sa wa busia panyina wu ko bia busia panyini no nche nyansa Sam George wonnim nyansa Sam George enyansa wa ko fiku ana ni cheso ni nyansa Sam George ko pefie nyansa ne fa bobra Sam George ko pefie nyansa ne fa bobra ko pefie nyansa Sam George emre drise school nyansa ne hawo wa ko kotisen no wakaka bensen no wontimi fa ma social media ni biaso wako kotisen wakaka bensen Sam George wontimi fa ma social media biaso wontimi fa ma social media biaso wo beye minister kwa wo osro wusu nyache Sam George wo beye minister dia wa ya Ghana fo minister Sam George Mahama chusu board beye adwuma nkrofo ye Sam George wo beye minister of communication adwuma ba ne Sam George wo ye adwuma ba ne wa ye dia bo Ghana fo Sam George adwuma ban ne wa ye dia bo Ghana fo abusafo mo follow mami omega queen man ba yes data bo ye din data ntimi nya pe eno ba ye data watima ye hu dwuma 10 months nie communication wa dia ba me pick mo dia ade ne mo be dia ade ne mo be kan be kan de wa wa na mfuno bi ko so life ko so life no ko kasa ho ko so life no ko kasa ho o be kasa dia ba ade ne open ya o asa ni pe be ye nkrutu dwuma ni pe be ye wu adwuma na wa be didi Sam George wo di animo nyanhye kwa Kwasi official no bra papa ben no wabo ama NDC Kwasi official adwuma ben na ya ama NDC Kwasi official adwuma ben na ya ama NDC Kwasi official bra papa boy na abo ni wo isa Kwasi official adwuma papa ben na ye adwuma papa ben na abo na NDC Kwasi official abuwa nche wonwe enhira ben ya enshaba in Sam George in Kwasi official Sam George say no see 2 gates forces or 2 gates to say enye ni ya ba yenti gates mbia free na no yenti gas mbia free na no Sam George wo ba ye dia adwuma no wa ye time months ni NDC for ya keka ya no atu ya ti social media ho ya keka ya no atu ya ti social media asane kan nuru ya Sam George e be fa se rapture Sam George e be fa se rapture so ya waduru se wo mfa buo man dis for e social media ya emra duru se ye wo share TikTokers wo share TikTok for wo frɛ Kwasi official
Ono Kwasea official nshira be no nam. Gen nshira yi. Kwasea official. Gen nshira na. Gen nshira na Kwasea official Sam George. Gen nshira no. Gen nshira na Kwasea official. Gen nshira no. Uba chira duma waye. Ubet sibiegnia. Ubet sibiegnia papa Sam George. Ubet sibiegnia papa. Yabe mo hu say enye school nyansa ni yedi ye minister. Enye school nyansa ni yedi ye minister. Enye school nyansa ni yedi ye minister Sam George. Enye school nyansa ni yedi ye minister ko pe fie nyansa. Enye school nyansa ni Sam George yedi ye minister o. Enye school nyansa Sam George. Enye school nyansa ni yedi ye minister Sam George. Sam George, enye school nyansa ni yedi ye minister. Abodam papa. Kwasea official ye gay, enye gay. NDC for what TikTokers omunye gay. Ye yenti munye gay. Yenti mabiambe NDC for what TikTok. Benti mabiambe dipia. Na ye NDC ni penu to office wo sesia. Bua ho tena minister to ba betwa ho asia. Tirebe kwa ya be faso du atema wo be defendo e wo social media. Tirebe kwa ya be faso ye video. Tirebe kwa ya be faso ye campaign. Na ye ne mu be ko boot for boot. Bi mu hu ma bi nkeka. Bi mu hu enya dan. Ma bi nkeka. Sam George wo so faso ne sai. O so faso ne sai. Sam George wo so faso ne sai. Enfaso ben ni Sam George yenya fruso. Enfaso ben ni Sam George yenya fruso. Enfaso ben ni Sam George yenya fruso. Ube ye Ghana ade wa ye. Sam George ube ye communication minister ade wa ye. Communication je ba ade wa ye no ho. Dia ba ade wa ye ho. Sam George ube ye campaign ube ye prayer ube ye minister dia ba ade wa ye no ho. Sam George dia ba ade wa ye. Dia ba ade wa ye tre. Sam George ba tre. Tre ya dia wa ye ube ye minister tre ya dia wa ye Sam George. Ube ye minister tre ya dia wa ye. Tre ya dia wa ye. O ka sa agrobiri ye du bedi wa. O ka sa agrobiri ye du bedi. NDC na baba mu communication team ni padu do sen. Ni nimbe. Be kwatena YouTube wa 1 hour. Ni padu do sen ni nimbe. Ko Sam George mu communication team ni padu do sen ni nimbe. Sam George emfaso ben ni wa ye. Emfaso ben ni Ghana for ye nya frusu. Emfaso ben ni Sam George ye nya frusu. Emfaso ben ni Sam George wo be ye communication minister no. Emfaso ben ni ye nya frusu. How much we? Enya match kitu o. I was a Penyah Jimmy my sorry asem so. I will bank over because they are not doing it. I tram me. Meet me yes as you meet. Is a you don't tell why or you don't tell also what's it? Go do something. Hey! What is something as a Polytank? A whole minister. Let's say NDC Portia to catch a minister say well Polytank there what sound I Sam George ni Polytank is in here. Omu yepe. Omu yepe. Ah, NDC Portia pa. I don't know that. Tell the one your mama. Comment section. How you Penyah Media.